its greatest musical talent as the Jimi Hendrix of Celtic music. Ladies and gentlemen, will you welcome, please, a man who plays Celtic music with Spanish passion, Mr. Carlos Núñez. With the Chieftains in recent years, 35 years of age, one of the biggest international stars in world music. Saoirse, I call it. Saoirse is the Irish Saoirse. And Pancho, they came on tour of America for 3 months with us. Nosotros en nuestro país hemos aprendido a mezclar. Carlos Núñez. Gira aí, você está vendo o Carlos Núñez aqui? Está online. Are you making a tour or you are United States, who will be hearing this music for the first time? Bueno, para mí también ha sido una sorpresa. Bueno, esas experiencias, ¿no? Juntar la música celta con el flamenco, con la música clásica, las bandas sonoras, las experiencias con artistas de rock en América. Bueno, la música celta del futuro. Allí, delante de la plaza de la catedral, nos enseñaron unas melodías que sin duda las vais a conocer y os pediríamos que por favor que nos acompañaseis de alguna forma, como si fuésemos todos una única.